салом шунавандаҳои гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз рӯи асари қаҳрамони Тоҷикистон устод Садриддин Айнӣ ёддоштҳо дар қироати ҳунарманди халқи Тоҷикистон Ато Муҳаммадҷонов пешниҳод мегардад. гуфтори 15. ҳосилғундорӣ ва сарфи маҳсулот. ҷувориро бо ёрмандии хару аспи ҳамсоягон ва бачагони деҳа кӯфтем ва ғалбир карда чош кардем. ҳосил аз ҳосилоте ки то он вақт аз он гуна киштҳо мегирифтанд зиёд баромад. мо аз ҳама аввал аз чош бо ғалбир тахминан баркашида 15 ман 120 пут ба Юлдошбой барои қарзи гуру кафани падар додем. миёнаравон ҳар як ман 8 пут ҷувориро 10 танга 150 тин нарх карданд. дар бозор нархи як ман ҷуворӣ 12 танга бошад ҳам барои асари хирман бо ҷувол ва аспухари худ бардошта бурданаш 2 танга кам карданд. Юлдошбой 125 тангаи пули ҷувориро ба қарзи худ ҳисоб карда 25 тангаи боқимондаро ҳам ба қарзхоҳони майда дод. баъд аз адо кардани қарзи Юлдошбой ва қарзхоҳони дигар барои хӯроквории худамон ҳам тахминан 5 ман 40 пут ҷувории сафед монд ки ба хона кашондам. кӯкбош, сарҳои нимрас ва тамом сафед нашудаи ҷувориро бебаркаш ба хона бурдам. баъд аз як ҳафтаи ҳосилғундорӣ тағоиям Алихон ки модарамро дар вақти бемориаш бурда буд омад. вай ба мо ҳисоб дод ки ба бардоштани мурдаи модарам 100 танга харҷ карданд ва ин маблағро аз мо талаб кард. мо 20 ман 160 пут кӯкбошро ҳар ман 5 тангагӣ 75 тинӣ ҳисоб карда ба қарзи ӯ додем. дар бозор як ман кӯкбош 7 танга буд ки ба ӯ ҳам аз ҳар ман 2 танга барои бардошта бурданаш гузашт карда шуд. аз ғайри ин хар ҳам он зимистон бо сириву пурӣ кӯкбош хӯрда баромад. ин ҳосил аз он ҷумла ҳосиле буд ки касе монандашро то он замон дар деҳа ёд надошт. устоамак ҳам ним таноб заминашро ҳамон сол ҷуворӣ кишта буд. 3 ман ҷувории сафед ва 2 ман кӯкбош бардошт ва ҳол он ки ҷувории ӯ ба воситаи писараш Икромхоҷа аз тороҷи паррандагон тамоман нигаҳдорӣ карда шуда буд. мардум мегуфтанд ки агар ҷувории шумо ҳам дуруст нигаҳдорӣ меёфт 40 ман дони сафед медод. мӯйсафедони деҳа ин ҳосили баландро дида мегуфтанд ки ҳосили ин қадар баланд хосият надорад. ана ҳамин ҳосили Асад Афзун буд ки сари Саидмурод Хоҷа падарамро хӯрд. ман бо вуҷуди хурдсолӣ ба ин ақида розӣ шуда наметавонистам. ман бисёр содда муҳокама мекардам. ман дар дили худ мегуфтам падарам меҳнат карда як таноб заминро ғӯза кишт. ғӯзапоя хушк шуда меҳнаташ тамоман сӯхт. аммо ин беҳосилӣ умри ӯро зиёд накард. чаро ҳосили хуб умри ӯро кам мекарда бошад? палавкаду ҳам ки ҳосили аввалини меҳнати деҳқонии ман буд аз одат берун ҳосили бисёр дод. ман баъд аз хазонрезӣ палавкадуҳои сурхшударо канда дар дӯконхонаи падарам рахс задам. як хонаи 5 болор аз замин то шифт пур аз каду шуд. кадуҳои нимрас ва хомро барои хӯрокворӣ дар мадони хона ҷой кардам. ман он зимистон кадуфурӯшӣ кардам ва ин корро бо як интизоми муайян гирифта бурдам. дар ғиждивон ҳар ҳафта 2 рӯз шанбе ва чоршанбе бозор мешуд. ман ҳар рӯзи бозор 16 дона кадуро дар ҷувол андохта бозор бурда дона дона мефурӯхтам. дар ҳар бозор барои бастани хар дар сарой 2 пул ним тин, барои такҷои кадуфурӯшӣ 4 пул 1 тин харҷ мекардам. аз ғайри ин ҳар рӯзи бозор ба 4 пул 1 кулчаи ширмол, ба 4 пул ангур харида худ мехӯрдам ва барои бародарони беморам ҳам 2 кулчаи ширмол харида ба хона мебурдам. ба ҳамин тариқа ман дар ҳар рӯзи бозор 22 пул 5.5 тин харҷ мекардам. ҳар ҳафта нимча 500 грамм гӯшт ҳам ба хона мебурдам. баъд аз он ки пули каду ғун шудан гирифт, ба худам ва додарҳоям аз бозор либос харидам.
акам ба қадри зарурӣ либос дошт. баъд аз ҳамин қадар хароҷот дар баҳорон аз бақияи пули каду як гӯсфанди очабача харидем. сардор ва дастёри оила. ман он сол дар оилаамон ҳам ба ҷои падар, ҳам ба ҷои модар ва ҳам ба ҷои дастёр кор мекардам. азбаски акам ҳанӯз ним бемор ва додаронам хурдсоле аз беморӣ нав халос шуда буданд, ба ҳеҷ кор ёрӣ дода наметавонистанд. модарам бинобар бемориаш он сол шиннии тут пухта натавониста як ҷиволча тутмавиз карда монда буд. як зани ҳамсоя ба ман аз тутмавиз ҳалвои тар пухтанро ёд дод ки ҳар ҳафта 2 бор ҳалвои тар мепухтам ва ин дар тамоми ҳафта ба мо нонхӯриш мешуд. ба осиё ҷиворӣ бурда орд карда меовардам. зани Иброҳимхоҷа ҳар ҳафта зағора пухта медод. бештарини хӯроки мо он зимистон ҳалвои тари орди ҷиворигӣ бо зағора буд. ҳафтаи як бор шӯрбо ва оши кашк ҳам мекардем. ман бозоргардӣ, ошпазӣ ва ҷомашӯӣ мекардам. ҳам чоку пораи либосҳоямонро медӯхтам. ман ҷомашӯиро дар мактаби занона омӯхта будам ки ин дар мактаби кӯҳна ном асарам қайд шудааст. дар миёнаҳои зимистон бародари калонам қувват ёфта хист, лекин ӯ дар хона бисёр наистода баромада рафт ки дар ягон деҳа имом шавад ва барои таҳсили соли ояндааш харҷӣ ёбад. мо дар хона 3 бародарон мондем. додари калонам Сироҷиддин 8 солаи нӯҳбаро буд. бо вуҷуди бартараф шудани беморияш қувват наёфт. ӯ зотан заифҷусса ва рангканда буд ва аз таги беморӣ як чӯбчаи хушки беранг шуда баромад ва иштиҳояш ҳам хуб набуд. аммо додари хурдам ки Киромиддин ном дошта 4 сола буд, баъд аз беморӣ зуд қувват гирифт. сохти бадани Киромиддин ҳам аҷиб буд. қадаш нисбат ба солаш баланд, сараш аз одат берун калон ва гарданаш пурра буд. сари синааш бисёр васеъ буд. ӯ дар роҳ рафтан синаашро ба пеш дамонда бароварда қаҳрамонтарошона қадам мепартофт. кам механдид ва суханҳои пухтаи ҷиддӣ мегуфт. ӯ бисёр зирак ва ҳозирҷавоб буд. як бор ӯ як ҳозирҷавобии шоирона кард ки ҳанӯз аз ёдам набаромадааст. бародари калонам ба Табарён ном деҳа ки аз мо 16 километр дурӣ дошт, рафта имом шуд ва баъд аз чанд гоҳ дар он ҷо мондан гӯшт, биринҷ ва равған харида овард ки ба мо оши палав пухта диҳад. худаш ошро пухт ва дар ош устоамак ва писари ӯ Икромхоҷаро ҳам ҷиғ задем. мо дар сари сандалӣ ба ошхӯрӣ нишастем. дар кодоки пешгаҳ устоамак, дар 2 кодоки паҳлӯи акам ва Икромхоҷа ва дар кодоки поён мо 3 додарон нишаста будем. дар рӯи ош дар қатори гӯштбурдаҳо як илики линги лавандон буд. бародари калонам аз рӯи одоб чунон ки одат буд, он устухонро аз рӯи ош гирифта ба устоамак тақдим кард. ман дандон надорам, гуфт устоамак. худатон нӯши ҷон кунед, ош шавад. азбаски дигарон аз акам хурдсол буданд, ба ҳеҷ кас тақдим накарда худ ба устухонхоӣ даромад. устухон калон ва пайҳояш сахт буд. бинобар ин акам бо 2 даст устухонро нигоҳ дошта бо зӯри дандон пайҳояшро канда мегирифт. акам хабардор шуд ки бародари хурдтарамон Киромиддин хашмгинона ба устухонхоии ӯ чашм дӯхта истодааст. чаро нигоҳ мекунӣ? гӯён акам аз вай пурсид. худи Хайбар бар ин устухон мехоҳед, гуфт бо оҳанги оташинона. ҳама хандидем. аз ин ҷавоби ӯ ман бисёр завқ кардам. дили ӯ ба ҳамон устухон кашол будааст. чун акам ба ӯ надода худ хоҳидааст, дар ғазаб шуда бо хоҳиши ҳолати рӯҳияи он вақтаи худ он кирдори бародари калонро ба устухонхоии саг монанд кардааст ки ин ташбеҳ бо маънои пурраи худ ташбеҳи том буд. ман дар вақти шеърхониҳои худ аз ҳама зиёдтар аз ташбеҳҳои шоирон завқ мекардам. аммо ин ташбеҳи бачаи 4 сола аз ҳамаи он ташбеҳҳое ки ман то он вақт дар шеърҳо дида будам ва завқ мегирифтам пурратар буд. бе ҳеҷ андешаи дуру дароз ҳозирҷавобона бо ин ташбеҳи том интиқомгирии он кӯдак завқи маро боз ҳам афзунтар кард. худ ҳарчанд он вақтҳо шоир шуданро орзу мекарда бошам ҳам дар бораи ба вуҷуд омадани он орзуи худ ҳеҷ боварӣ надоштам.
اما در دل خود مقرر کردم که این بچه 4 ساله آخر شاعر خواهد شد و در پس خنده ها به او خطاب کرده گفتم تو شاعر خواهی شد. به این سخن من کسی چیزی نگفت. البته نه تنها آن کودک 4 ساله بلکه دیگران هم معنی این سخن مرا نفهمیده بودند. حتی حس کردم که اکم از این سخن من قدری رنجید، چون که من به جای اینکه کودکی به او بی‌آدابی کرده را کاهش کنم، آن تحقیر کننده را تحسین کرده بودم. من آن وقتها خیال بخارا رفته خواندن را تماما از سر خود دور کرده بودم. هرچند آرزوی خواندن خصوصا بعد از وصیت پدرم از اول زیادتر شده باشد، هم این آرزو به نظرم یک خیال محال برین می نمود، چون که اکم خود را به تیغ و تبر زده به کدام دشواری که باشد خواندن خود را دوام می داد. من باید به جای پدر و مادر دادران خردسال را پرورش می کردم. اگر من هم به فکر بخارا روی می افتادم، این 2 دادر خردترکم تلف می شدند. وجدانم وظیفه تربیه این کودکان را از همه آرزوهای من بالاتر کرده به گردن من بار کرده بود. بنابراین من آن سال به پیش امام دهد درس خواندن را هم ترک کردم و به کارهای خواجگی مشغولی گزیدم. من بهاران از پول باقی مانده کدو یک میش و بره خریده به گوسفند چرانی در آمدم و در دل خود می گفتم در تیرما هر دوی اینها 2 گوسفند کلان فربی خواهند شد. یکی را فروخته در زمستان خرج می کنیم، دیگری را کشته تار کشیده می خوریم. من گوسفندان خود را بیشتر به سر مزار خودمان در خارزار و جنگل های مزار می چرانیدم که آنجا صاحب مخصوص نداشت و از بس که دیگران از غضب اولیا و از هجوم اجینه و اژدها ترسیده به آنجاها چارپا نمی برآوردند، آنجا 1 درجه سیر علف هم بود. به بالای تل برآمده نشسته کشتزارها و باغچه های حولی ها را تماشا کردن، گاها به سنگ های مزار انگیش زده خطهای در آنها کنده شده را خواندن طبعی مرا خیلی چاق می کرد. در مزار گوسفند چرانی کردنم در آچرکی کلخاز کمونیسم قسما عکس کرده است. در یک سنگ با خط خوبی نستعلیق این شعر خلقی نوشته شده بود: دریغا که دنیا جفا می کند، که یار زیار جدا می کند. با یاری که 2 روز همدم شدیم، وسط جور از ما جدا می کند. در سنگ دیگر این 4 مصرع سعدی نوشته شده بود: شنیدم که جمشید فرخ سریشت، به سر چشمه بر بسنگ نوشت. بدین چشمه چون ما بسی دم زدند، برفتند چون چشم بر هم زدند. بعد از گذشتن ایام بهاران و خشکیدن علفهای سری مزار، جای گوسفند چرانی من دریاباد شد که به اصطلاح آن وقت آنجاها را آدداغ می نامیدند. از بس که در آدداغ در وقت آبخیز آب زرافشان می برآمد و دیگر وقتها زهی دریا زده ایستاده سیرنم بود، علفش خوب می رسید. همه بچگان پادبان و چوپانان آن دهه هم مالهای خود را در آنجا می چرانیدند. ما مالهای خود را به چرا سر داده خود در سایه درختان بیت هر گونه بازی ها تشکیل می کردیم. هر وقت که گرسنه مانیم از اطراف زمین ها و کنارهای زهکش ها لوبیاهای خام را چیده با نمک جوشانده لوبیا شورک کرده می خوردیم. من حادثه لوبیا شورک خوری را در رامن غلامان تصویر کردم. گاه شکار ما اوج می گرفت. به شست‌هایمان که در آبهای کلمه کنار دریا بسته می ماندیم، ماهی بچگان گرفتار می شدند. ما شکارهای خود را در گلخن بریان کرده با نمک می خوردیم که بسیار بلذت بود. در نزدیکه های تیرما ما از مالچرانی دریاباد محروم شدیم. تفصیل این واقعه این طریقه است: زمین دریاباد آدداغ زمین پادشاهی به شمار می رفت. هر دهقانی که از آنجا زمین کشاده کارم می کرد از حاصل کشت خود 10 یعنی 40% را به پادشاهی می داد. در آن سالها در تومن غژدوان قرابک نام املاکدار بود. او بسیار ظالم بود. او حاصل کشت زمین‌های املاک را با چندین حیله و نیرنگ ظلم و زور که من در رامن غلامان تصویر کردم تماما می گرفت و با بالای این بهانه یافته دهقانان را از پادشاهی قرضدار کرده هم می ماند. بنابراین آن سالها دهقانان زمین‌های املاک را نمی‌کشتگی شدند و زمین‌های کارم خارزار شده مانند. او به صاحبان آن زمین‌ها خارپولی انداخته گرفت.
заминҳои корами оддоғ ҳам аз кишт монда маита шуда буданд. қарабек шахсан худаш омада ба соҳибони он заминҳо ҳам хорпулӣ андохт ва ӯ дид ки дар дарёбод гову гӯсфанди бисёреро чаронда гаштанд. хост ки ба соҳибони он молҳо чорпулӣ андозад ва ба ин мақсад подабонон ва чӯпононро ба ҳузури худ ҷиғ зад. аммо молчаронон аз имову ишороти деҳқонон фаҳмиданд ки ӯ дар ин ҷиғ задан нияти бад дорад. молҳои худро ронда ба ҳар тараф пароканда шуда рафтанд. ана ҳамин тариқа шуда мо дигар ба дарёбод моли чорпои худро набурдем ва онҳоро дар заминҳое ки киштҳошон ғундошта шуда буданд ва дар истилоҳи он вақта ангор номида мешуданд чаронида гаштем. он сол мо аз 2 таноб замин ки аз падар монда буд чизе ҳосил гирифта натавонистем. албатта ман бо қуввати худ он заминҳоро кишта наметавонистам. баъд аз вафоти падар аз тоҷикони деҳаамон мирзо мӯмин ном деҳқон ки бо падарам дӯст буд ба ёрии ман расид. ӯ замини ғӯзааш поя хушкшударо, гандуми тирамоҳӣ ва ҷои ҷувориро ҷави баҳорӣ кишта дода ба ман гуфт: худат нигоҳу бин кун, ҳосилаш тамоман аз худат. барои хӯроки барзаговони ман коҳашро ба ман диҳӣ мешавад. аммо аллофе ки ман тухми ҷави баҳориро аз вай гирифта будам, ба ҷои ҷави баҳорӣ ҷави тирамоҳӣ дода будааст. бинобар ин ҷав баъд аз сабзида қадроз кардан монанди аҷириқ ба замин паҳн шуда рафт ва сар накашид. гандум бошад дар вақти гул ба алобулуд гирифтор шуда тамоман сӯхт ва ҳатто аз он замин тухмаш ҳам нарӯид. ман ки соли гузашта аз палавкаду мазахӯрок шуда будам, имсол ҳам заминчаи поёни суфаи хонаамонро аз порсола беҳтар карда боз палавкаду киштам. аммо ман он вақтҳо намедонистам ки як киштро, хусусан кишти палакиро дар як замин пайдарҳам киштан дуруст нест. вақте ки палаки каду таноб партофта гул карда ба ноча бастан даромад, дар пеши ҳар як бехи палак як гул ҳам ки дар забони адабӣ шумгиёҳ меноманд баромад ва ночаҳои каду зард шуда рехтан гирифтанд ва ягон дона каду ҳам ба воя расида хӯрданбоб нашуд. ҳамин тариқа шуда он сол ман аз деҳқонӣ чизе гирифта натавонистам. азбас ки баҳор сард омада зардолу ва тутҳоро сармо зада буд, ҳосили сардарахтӣ ҳам кироӣ нашуд. аҳволи деҳаи мо дар он солҳо. то солҳои 1868 то ҷанги байни амири бухоро ва подшоҳи Россия ва сулҳи байни ин ду мамлакат, амлокдорони ғиждивон ва аз он ҷумла амлокдорони деҳаи мо ҳам монанди амлокдорони раёнҳои дигари Бухоро ба подшоҳӣ аз ҳосили кишт 10/4 яъне 40% андоз медоданд. баъд аз сулҳи байни амир ва подшоҳи Россия расман ин қоида барқарор бошад ҳам амир Музаффар бо баҳонаи ба подшоҳи Россия тазминоти ҳарбӣ додан ба тарзи ғайрирасмӣ он қоидаро вайрон карда, дар бораи ба қадри имкон аз деҳқонон зиёдтар рӯёнда гирифтани андоз ба маъмурони худ таълимоти забонӣ додааст. маъмурони ҳукумати Бухоро ки агар амир ба онҳо салла биёред гӯяд, калла меоварданд. аз деҳқонон ҳам салла ва ҳам каллаашонро гирифта онҳоро ба пӯст кандан даромаданд. дар замони Абдулаҳад бошад, азбас ки ӯ ҳам аз ғайри расман вайрон кардани қоидаи пештара дар ҳар сол аз ҳар раён аз соли гузашта бештар молиёт талаб мекард, барои иҷрои ин талаб одамони кордон ва корчалонро ёфта амлокдор таъин менамуд. қарабек ки пештар ба амлокдорон ва ҳокимон мирзо котиб шуда кор мекард, баъд аз ба сари ҳукумат нишастани Абдулаҳад бинобар кордонияш дар ғиждивон ки ободтарин ва ҳосилхезтарин ҷои вилояти Бухоро буд, амлокдор таъин шуд. қарабек дар асл аз ҷумлаи деҳоти соктарӣ аз деҳаи таҳти Қурғон аз ҷамоаи бурқутҳо буд. ин золими ғаддор ки раёни ғиждивон хусусан деҳоти соктариро хуб медонист, зулмашро бештар дар ҳамин сарзамин иҷро кард. дар таҳти Қурғон як кӯли калон буд. мардумро ба меҳнати бемуз сафарбарӣ карда он кӯлро бо хоки теппа хушк ва ҳамвор намуда барои худ кӯшк ва чорбоғ бино намуд. ин меҳнати маҷбурии бемузди ӯ ҳатто дар соли вабо ҳам давом кард. қарабек аввалин касест ки ба заминҳои амлоки нокиштамонда
به نام خارپولی انداز انداخت. چون دهقانان برای نرویدن خار زمینهایشان را رانده شدگار کرده اما ناکشته گذاشتند، به آن گونه زمینها به نام شدگارپولی انداز دیگری انداخت. این قاعده با نمونه قره‌بیگ در همه رایانهای بخارا جاری شد. در دهه تحت قرغان از همان جماعه برقط یک سرکرده پیری 80 ساله بود که مردم او را بیک بابا می گفتند. نام اصلیش در خاطرم نمانده است. از زمینهای املاک ساکتری در شمالی سری مزار 40 تناب زمین به او تنخواه بود. او آدمی صاف قلب رحمدل بود و دهقانان خود را به چیزی و به کار مجبور نمی کرد و به سری حاصل غنداری نمی رفت و آدم خود را هم نمی فرستاد. دهقانان او میرزا یولداش و میرزا مومن نامان از تاجیکان ساکتری دو برادر بودند که آنها دوست نزدیک پدرم بودند. آنها به پدرم می گفتند ما مهنت کرده حاصل زمین را سال تا سال زیاد کرده ایستاده ایم، اما بیک بابا از ما زیاده طلب نمی کند و هر چیزی که خودمان برده دهیم با خرسندی می گیرد. قره‌بیگ که در غژدوان املاکدار شد چشم خود را به همین 40 تناب زمین آباد دوخت. او شخصا پیش بیک بابا آمده از وی در هر سال از همان 40 تناب زمین چقدر درآمد داشتنش را پرسید. از روی جواب بیک بابا هر ساله درآمد او را 4000 تنگه حساب کرد و به امیر عرض کرده رخصت طلبید که هر ساله به بیک بابا از مالیات پادشاهی 4000 تنگه نقده دهد و آن 40 تناب زمین را به قطار زمینهای املاک درآورده خود انداز انداخته رویاند. البته امیر این طلب او را قبول کرد و در باره اجرایش به نام او فرمان فرستاد. در نتیجه آن 40 تناب زمین در مدت 3 سال در قطار زمینهای ناکارم در آمده میرزا یولداش و میرزا مومن انداز خارپولی و شدگارپولی میدادگی شدند. قره‌بیگ در اول سال وبا بنابر کاردانیش ترقی کرده در ریان ضیاءالدین که ریان غوزه‌کاری و شالیکاری بود املاکدار تعیین شد. اما هنوز مردم در امارت او بیمزد و مجبوری کار میکردند و این کار را موافق تعلیمات او املاکدار غژدوان که به جای او تعیین شده بود اداره می نمود. ما بچگان دیه در وقت بیکاری رفته امارت او را تماشا می کردیم. استاهای گلکار در آن خانه ها بر روی گلگچ کندکاری می کردند. در آخرهای تابستان سال دوم وبا خبر مرگ پسری قره‌بیگ آمد و او به استاها فرمان فرستاد که برای مرده پسری او از خشت پخته سغانه ساخته با گلگچ سفید کنند. استاها در وقت ساختن سغانه گلگجی با یکدیگر می گفتند خدا می کرد که خبر مرگ خودی او می آمد و برای او یک سغانه سیاه ساخته می دادیم. از میانه 1 ماه نگذشته خبر مرگ خودی او آمد. استاها در آن وقت به ازاره دیوارهای خانه که مردم ازار دیواری میگویند کار میکردند و برای انداویدن قسم پایانی دیوارهای خانه گلگج را با خاکه انگشت آمیخته رنگ سیاهچه تیار کرده بودند. هرچند بعد از مرگ قره‌بیگ کسی از استاها را به کردن کار او مجبور نمیکرد. آنها با خواهش خود برای به عمل آوردن آرزوی پیشتره خود برای او یک سغانه ساخته رویش را با همان رنگ سیاه انداویدند. مردم می گفتند خدا غضب خود را به قره‌بیگ از روز مردنش سر کرده نشان داد و سغانه او را مانند خانه های دود زده سیاه کرد. معلوم می شود که گور او پرآتش است. بعد از مرگ قره‌بیگ امارت حولی او خوابید. استاها و مردکارها به هر طرف پراکنده شده رفتند. در روی حولی و درون خانه ها مانند خشت، گچ و رنگ مصالح امارت همچنان چاش چاش ماند. املاکدار غژدوان آن حولی را قلف کرده گرفته به حساب مال پادشاهی گذرانید. خرابه این امارت تا روزهای ریولوسیون بخارا بود. بعد از ریولوسیون مذکور مردم خرابه آن بنا را تماما ویران کرده چوب و خشتهایش را کشانده به احتیاج خود صرف کردند و در بین خود می گفتند آخر حق به حق دار قرار گرفت. تیاری به سفر بخارا برای تحصیل. هرچند من از بخارا رفته تحصیل کردن امید خود را کنده باشم هم در آن میان واقعه روی داد که برای بخارا رفته خواندنم امکان پیدا شد. در آخرهای تابستان سال 1889 مادر کلانم
مادرم که یک کمپیری 70 ساله‌ای برجا مانده بود به من خبر فرستاد که دادرهایم را گرفته پیش او برم و او در آخر عمرش مایان را بیند. من گوسفندان را به اکرام خواجه سپرده به در خانه قلف زده خر را سوار شدم. دادر کلانم را در پشت خود سوار کرده خردش را به پیشم گرفته به دیهه محله بالا رفتم. در روزهایی که ما در آنجا بودیم در محله نام دیهه‌ای که به آنجا نزدیک بود از بخارا مهمان آمده بوده است. مهمان پسری قاضی کلان داملا عبدالشکور مرحوم شریف جان مخدوم بوده. میزبان صاحب خانه ملا عبدالسلام نام داملای کنجکی اکم بوده است. ملا عبدالسلام برای خدمت کردن به مهمانان اکم را از جای امامتی از جیغ زده آورده است و چون از او شنیده است که من در خانه مادر کلانم در محله بالا هستم مرا هم برای خدمت جیغ زده برد. شریف جان مخدوم با نزدیکان و خدمتگاران خود آمده بود. به شرف او مهمانان دیگر هم دعوت شده بودند. اکم در درون مهمان خانه به دسترخوان پهن کنی و چای کشی مأمور بوده. من در روی صفه به سماوار جوشانی مشغول شدم. من سماوار را جوشانده تیار نگاه می داشتم. چای در کاری را دم کرده می دادم و دیگران آن چاینک ها را به مهمان خانه برده می دادند. در وقتی که من در سری سماوار نشسته چاینک ها را با لطه تازه می کردم یک بچه از مهمان خانه برآمده پیش من آمد که به من هم قد اما از من قاقتر و باریکتر می نمود و او دلگرانه به لب صفه نشسته خود به خود گفت: مولانا جلال الدین رومی گفتند ده مرو ده مرد را احمق کند عقل را بی نور و بی رونق کند. من نصیحت مولانا را گوش نکرده به صحرا آمدم. صحرا به دلم زد. در اینجا لااقل یگان کس یافت نمی شود که هیچ نباشد آدم با وی بیت برک کرده روز را گذراند. من از او پرسیدم بیت برک چیست؟ بعد از آن که او به من با تعجب نگاه کرد سواد داری؟ گفته پرسید. کمی خوانده می توانم. از یاد بیت می دانی؟ یک چند بیت می دانم. بیت برک همین است که گویان او به تفصیل دادن در آمد. من یک بیت می خوانم، تو در جواب بیت می خوانی که حرف اولی وی با حرف آخری بیتی که من خواندم یک باشد. بعد از آن من در جواب تو بیت می خوانم که حرف اولی وی با حرف آخری بیتی که تو خوانده یک باشد و به همین طریقه خواندن می گیریم. هر کس که جواب داده نتواند باید دادگی حساب بیابد و بیتی یک بار خوانده شده را دوباره خواندن درست نیست. اگر خواهی بیت برک بازی میکنیم. میلش گفتم من. شنونده های گرامی، شما گفتاری ادبی را از روی اثر قهرمانی تاجیکستان استاد صدرالدین عینی یادداشت‌ها در قرائت هنرمند خلقی تاجیکستان عطا محمدجانов شنیدید. انجام گفتاری 15. کارگردان آواز حلیمه نصیبуллина، تنظیمگری آواز کریم طالبов، محرر شکراللهев. گفتار سال 1978 ثبت شده است.